Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Seperti biasa guys, di sini saya mau makan-makan lagi. Di sini lauknya ada telur dadar. Sambal di sini ada sedikit pare. Gak usah berlama-lama guys. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Amin. Mari makan guys. Minum dulu. Bismillah, mari teman-teman kita makan. Aduh, dicuel dulu sambal. Waduh. Waduh, mantap. Pare. Telurnya pakai 4 teman-teman. Kerupuk. Di sini menunya sederhana tapi nikmat. Biasa. Telurnya nikmat. Dicuel sambal. Waduh, guys, mantap.
Guys, oh. Hmm. 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 Hmm.
Mantap guys, aduh. Eh, Segitu doang mukbang dari saya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dibagikan teman-teman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.